Pemirsa penglimakan bantuan sosial Bansos, alokasi kali persen dana transfer umum DTU, ring Kabupaten Tabanan sampun ngawit meregiang alokasi tahap kedua. Ingi punika ring periode November. Kantos makin Bansos sani sampun kalimakang kantos sata petang dasa yuta. Soang-soang penerima miolihang 300 tali bulan. Kepala Badan Keuangan Daerah Tabanan Ana Agung Ngurah Trisna Dalem maosang penglimbakang bansos sani mesumber saking DTU ketujuan majeng kalih tali telung atak pitung dasa diri calon penerima kantun memargi kantos sata petang dasa yuta ring gala ungkuran. Sinarengan ring pemargi inucap UPD pinake pengempu 3 sektor penerima bansos sampun nabdabin nyangkepin persyarat berkas calon penerima. Inggian saking Dinas Perikanan nyayubin soroh nelayan tangkap miwa Dinas Koperasi dan UMKM nyayubin para usaha kecil utawi UMKM. Kantos mangkin wanta Dinas Perhubungan sani nyayubin soroh supir angkot sani kaulengang antuk nerima bansos tur persyarat administrasi sani sampun jangkep. Asa punika taler mekekali UPD tiosan sani sampun ngajuang persyarat administrasi calon penerima nanging durung samian kejangkepin. Puni kemawinan bansos sani sampun kelimbakang selami puniki akehan keterima supir angkot, taler sampun ngeranjing ring penglimbakang bansos tahap 2 ring periode November. Penglimbakang bansos majeng soro supir angkot kekantanang sampun memargi 100%. Ring sajeroning digelis negepang penglimbakang ancang bansos DTU utawi nenten ngelangkungin tahun anggaran warsa kali tali kali likur. Paiketandane pacang memperkanti sarang OPD sani mepaiketan antuk nguningayang pikobat sani ketampenin ring sajeroning yang kepin persyarat administrasi. Lianan punika anutin data saking Bekuda Tabanan, kata wilangan calon penerima program Bansos anutin amanat peraturan Menteri Keuangan RI, ring sejeroni ngewantu nampenin inflasi wusanan saking penincapan harga BBM bersubsidi, wenten kali tali telung atak pitung dasa diri. Bansos kelimbakang selami 3 bulan inggi punika Oktober, November miwa Desember. Sani kaulengang luwiri calon penerima saking sektor perikanan tangkap utawi bendegel, wenten 900 sia likur diri. Supir angkot sata kali dasa diri, miwa sektor usaha kecil utawi UMKM langkungan siu 500 selikur diri. Mani bisnis baling uningayang.